Ke Samsung la ada launch kita lately kita phone yang ka phone tamega kita A series kita A26 A36 wa kita A56 kini ki A series yang kanong to kita model yang ka ki waju lai dai bhaga mut ki waju rush bhagi bru thet ki kini model yang ka ne bha kini usat orelem m to orelem m ka ubiang tehni ya pa ki specification yang ketu ke A56 ma to wato ketu ka drap miat kita ki specification e ka sat la drap sat ka sa kini ke phone da em kan rupanya chi jing ha ka ta screen yang kanong tidak meta ke jing stang yang ka poi ga 0.0 mm te jing kia yang ka 1 poi ga chispa khande phau program jing kia yang ka ma te hakani ga phonong de e gila daga glass na den ga wena khamat de glass tada e gila daga protection yang daga Gorilla Glass with TOS plus within we khamat ma daga body yang kawan da chnagi ka daga aluminium frame te hagi sim card la da support gitu ki nano sim pen artlik nano sim te la da kwa ki digi eSIM da support ga sa te hani de e kita protection yang ga water resistant la de e da hadu do IP67 henin yo ya pa ya kata display yang ka te ya display yang ka de e kita super AMOLED 120 Hz kata refresh rate ka daga HDR10 plus hadu chi kat ars pa nits kata peak brightness yang ka daga ni resolution yang ka display yang kawan man ka kata full HD plus ta yaga ni protection la nong ke protection yang ka display la de kita kata Gorilla Glass with TOS plus ta ada support ya kata always on display la nong to hani wan ni kita software go e ka pa e kata ada e do to Android 15 nong ta hadu terus na mujak kata major update kita ki update yang di Android ada gila to One UI 7 untuk UI yang kau user interface no the hani processor de gila to processor yang kai processor le deman lo theme processor yang kano to Exynos 1580 da chnagi do to 4 nanometer jing i architecture yang to processor to new processor Exynos nong kini miat bahagi sa ne bah dang begitu warim gi phone ju e gini Exynos nong 7M heating issue ke jo lak ke sa te heni 1580 tam putih begamon performance yang ta do ya pa yun manda mi ga sa ni ga phone kate to dau dai ga ha ga khat khande trik udai ga ni ga phone te ya ga memory card wan mem e option ki hoi bu memory card ma te heni ni pa ki RAM ki rom ma ki RAM ki storage ga te heni da em ga chis pa ro 5GB ga internal ga lene kata storage ga te 5GB ga RAM te da M1 sagobi kata ars pa 100% kata internal storage wa ga 5GB ga RAM te da M chu wan ars pa 100% kata khat RGB wan ga RAM te ini dapat M cam kita kata UFS 3.1 kata kijat kita model kijat yang kita RAM ki roma te ini ya pa kita kamera wan kini kamera yang ka ada literally di kamera yang ka main primary kamera yang ka ada 1 megapixel kata main kamera yang ka ada support OIS kema ada meta gani ke khat megapixel lun kata to ultra wide kata ke kamera ega ada meta gani ke 1 megapixel wan kata yo chan begini gi macro kita gi dor gi ambil gini gi dor yo chan begi kian gi dor yo chan begi kata macro na te yaga video wanda support ka 4K 30 fps te daga 1080p wanda support ka 30 fps waga 60 fps daga ni wan ka front camera wanda ega khat ar megapixel te ka front camera la da support ka 4K 30 fps daga full HD wan la ne ka 1080p ka te wan support ka 30 fps waga 60 fps ta ka ni ka phone nong de egi ka option yaga AI ta ka ni ka AI nong ka pa ki wan ki de ki AI ki option wa ega ha gani taga wanang kong kata circle to search madur chan dor bigwan gwan ga dor nong fc draw na ti dor nong ta search at ka ini dor yi patu ki lene hewan mt thau kam ter kom tho ki sai ti kata ang ki circle to search kini feature AI nong ju e ki ha gitu ki phone sa dor yang ka gitu ki S series te ni wan ha gani ka A56 wan da e gi ha gani la kita ki ang ba i bor yang kata AI GPU to bo arwan kata ko AI ko ada atki kata to ke AI select kata to yo select pi kita ki text lene ki dak ki em ha ki dor lene ha ki page yang ki browser wa browse pe
Depne te add-on ki sakate ka V1 ka AI kate to yo GPU remove ki object hagi dur modur em ka dur chan phim em kwa phiu mut kwa phi remove itu ki dur ki wa ki bom em yo suk phi ji drone ta wiar ki pan wiar ka ki sa to object remover nang ki ta heni wan ya ka sound de e ga to speaker ki stereo speaker artili speaker ma ta yo tu 3.5 mm jak tu em penduk ki ta heni wifi one de e ga to wifi 6 ta yo bluetooth one de e ga to bluetooth version 5.3 ya kan ke positioning one the support ke so santali ke wanang kong kata ke GPS Galileo GLONASS kata ke BDS wa kata ke QZ SS ta NFC la de ega hani ta ke radio tam em radio jarap em de kan ni ma ta USB one te ega ru thau charge nang de ega to type C 2.0 ta hani one de ega ha tu ka phone yo wide lock ka de kata ke fingerprint under display ma da kata optical untuk digi ultrasonic da egni optical kan ni rapman kiang rim gini sa itu ultrasonic te gitu hagi sador agi phone egi di kata ultrasonic to kata rap miat ka ta temne tawan yo battery wan de egi hadu 1000 mAh battery the first time heni hagi ni phone yang ka gini A series ka de egi first time heni do to so power 100 watt charger mod support ka sa charger jam ju ega tangwa support kaduk 1000 watt tapi charger la thet separate ta e do bo ka link yang ka ni ga phone la kwa phi thet yo bo ka link yang ka ha po description yang ka ni ga video ma ta khat khande tri udai ki ka ta yo bo manda dai ki ka yo bo ta link ha ni ga description yang ka ni ga video ta la dang phi thet ta GPU la ka ni ga description yang ka ha ka ni ga phone de e gi hadu letli ki ti mic ta ni wan ki color yang ka de e ga hadu so de ki color kowi karong pink ko ar kata olive kata walewan ke graphite te sekata light gray te idor yang ka ada poi ka sopawi hajar kendes pa kende pau ang bai sopau ar hajar riga kan ke pun starting ke kata starting ke sa mut la de tip begitu girap he cucu wan tedang saat ki itu ga he storage ye kita wan ki artli ki model ka kata A26 wa A36 kita memro yo biang lagi gitu ki specification ka ne ba au processor yang kata A26 de egi dau teu Exynos yang kai mau Exynos 1380 ta ga ni wan ga A36 wan de egi dau teu Snapdragon 6 Gen 3 atau latest yang tu 6 series ma te memro miat ne ba ki phone ki hapo le pha jar ga ni de yo do 8 series la de yo ta no the 8 series do 7 series la ya te kan ni wan rasnya bhe le phau wi jar dor ga do te e ga do 6 series te da sat ore ga sa te em sia ya hap de te kan ni next video batai gi specification yang ka kalau ko api kam gini ki update ya to chapang ki phone man ki por open mi te sia ba subscribe ga ni ke channel yo pi utip kita ki update ki phone gi wadang mi thame gi kita ki phone gi mi thame yo pa kita ki specification yang ki de e gi ga ta ka phone tesnya ba like la ya gani video yo nang yo bor yo sing chu open mi kam gini updates kiwa ya to begini ki phone thame te yo ya chaman he gi bitwan ki video yo nga ki bitwan ki updates te khoble chbon